ko nije bio na utakmici može pomisliti da je ta utakmica bila jednosmjerna. Nije bila jednosmjerna, Maribor je dosta stvari danas dobrih napravio na ovoj utakmici. Tako da je to jedan zalog za budućnost i vjerujem da ćemo u sljedećim utakmicama uhvatiti nešto više od dobrog dojma. Pa ne, nisu nas podcijenili sigurno, zato što smo im cijelo vrijeme puhali za vratom, tjerali smo se da daju svoje sposobnosti, dali su, pokazali su, znači u toj završnici su imali preciznosti za razliku od nas i iz tog razloga je pobjeda otišla na njihovu stranu. Bil je lep gol, ampak po eni strani nekako najbolj vesel ga sicer ne morem biti, ker raje bi videl, da bi gol dosegel, ne vem, Jasmin, pa bi zmagali z 1-0, kot pa izgubili spet proti 2 na domačem igrišču. V naši domači ligi nas kakšenkrat ne kaznujejo, pa se tako nekako rešimo, tukaj pa vemo, kakšna je kvaliteta, da je to neka višja stopnička in ne vem, vsako našo minimalno napako nas kaznuje, tako da ne vem, škoda, res mogli bomo naslednjo tekmo storiti čim manj napak in ne vem, gor vsako šanso izkoristiti in mislim, da samo tako bomo prišli do točke.